Potem, ko so se kitajske oblasti sprva sprenevedale o obisku severnokorejskega predsednika v Pekingu, sta kasneje sicer neuradni obisk potrdila tako uradni Peking kot tudi Pjongjang. Severnokorejska državna televizija je ob tem poročala, da gre za nov mejnik v odličnih odnosih med Kitajsko in Severno Korejo. 저중 두 나라 인민의 사회주의 위협이 새로운 발전 단계에 들어선 중요한 시기에 진행된 우리의 첫 상봉은 전통적인 조중 친선을 새 시대의 요구에 맞게 계속 발전시켜 나갈 수 있는 획기적인 리정표를 마련한 훌륭한 계기로 되었습니다. Kitajski mediji poročajo, da naj bi se Kim med pogovori s kitajskim predsednikom zavezal za denuklearizacijo Korejskega polotoka in srečanje s predstavniki ameriške vlade. Kim je ob tem dodal, da so se razmere na Korejskem polotoku izboljšale po zaslugi Pjongjanga, ki je prevzel iniciativo pri umirjanju napetih odnosov med sosednjima Korejama. Kitajska ta prizadevanja glasno pozdravlja. 中方一贯坚持实现半岛无核化目标，维护半岛和平稳定，坚持通过政治协商来妥善地解决半岛问题。我们也一直本着这一原则，在半岛问题上发挥着积极的建设性作用。作为安理会常任理事国，中方履行自己国际义务的意愿，是毋庸置疑的。 Da je bil sestanek s Kimom uspešen in je prinesel določen napredek, je danes Trumpu sporočil kitajski predsednik Xi Jinping. A nekateri poznavalci razmer vseeno dvomijo, da se bo severnokorejski režim tako zlahka odrekel jedrskemu orožju. 공식적으로 비핵화를 하겠다 이렇게 선언할 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 주민들한테 핵무력을 많이 강조해 왔고 또 핵이 있어서 우리가 강하다, 미국을 이길 수 있다 이런 걸 강조해 왔기 때문에 그런 그 강조를 주민들한테 한꺼번에 바꿀 수는 없는 거잖아요. Obisk severnokorejskega voditelja v Pekingu naj bi služil kot priprava na aprilsko srečanje Kim Jong-una z južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom in majskim srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Zadnje dogodke so zato z zanimanjem spremljali tudi v Tokiju, ki mu je Pjongjang že večkrat grozil z uničenjem. 政府としては重大な関心を持って情報収集分析に努めているところであります。 中国側からもしっかりと説明を受けたいと考えています。具体的な行動を取らない限り制裁は維持しなければならないとこのように考えております。そして国際社会今後とも一致結束してですね、しっかりと我々取り組んでいきたいとこのように考えております。 Odzvala se je tudi Bela hiša, ki je v izjavi za javnost zapisala, da so sankcije mednarodne skupnosti dosegle svoj namen in ustvarile pogoje za dialog s Severno Korejo.